gitu ya.
Kombongan masalo na puang alama la komintu kita solanasang larampona lante banua kombongan na puang ladio nalu banon tasimisa-misa tarapa amo tapamule tu kasirampunanta mai komie to sang runduan pindan inde mo kami to sang irusan gori-gori anta tendeng puang matua tapakalabi itu sangan na kapinombanta mai kami taraban-raban umpenanian puang antau narak kumpu dibuntu batu otona kasalamaranta mai kami antama kurre semanga umpen noloi olona samelatek umpakendek ki paapudian abendan solanasang amenani situru nanian kombongan pasala 2 angka misa 2 na apa maindan nang maindan maindan nang maindan puang makuasa tuki pudi pudi lan hatu dari maindan nang maindan puang parenta atu
Ia tu pak tunduanta umpo tete sangan na puang tumangka ungkombong langi solalino. Amin. Salama diomai mintu tomasallo narampoi morkomi kamarampasan lan kamamasianna Yesu Kristu puangta. Sialu lako duka kalemi. Siulu tu di pakaboro lan puang Yesu. Mai komi ta pamadiongan kaleta dio olona puang matua ta mengaku dosa. Oambe dao suruga mengakukan mati kalemi kumua kami te to kasalankan lantangaki kadangki penggaurangki sialan agan katuangki tutang sipatu pak poreyami. Opuang ia ke lami pelalan ara itu salaki mindaratu ma'din untananni bendan io olomi puang. O puang, kamu tu nampui pak kamase siapa pagari. Kamasai mukan o ambe situru kamasokananmi. Mai komi tapada-padam perangi kada kamasukanan lamai bunga na Yohanes pasala apa ayat kasera selako ayat 10. Ia mote na dipasombo tu pakaboro na puang matua lako kaleta. Umua mangkamo nasua tu anakna anak tunggana tama telino anna tete dio kalena anta tuo. Ia mote aganna kumua tae na kita mangka ungka masei puang matua sangadinna ia tu mangka ungka maseiki sia mangka usua anakna mendadi curu useroi mintu kasalanta. Peturona katuan baru. Apa ia tu untayan puang la umba rui kama totoranna. Anna metia kendek langan susi langkan maega. Awia to mai la lumingka tang mekabo yo la sumalong tang mekataka. Yesaya 40 ayat 30 misa. Pak Pudian 147 angka mapimpisa selako 90 misa latabasa si sonda-sonda. Kudumi tu puang belana melo tu pakendekan Pak Pudian kapenombanta. Belan na iya tu iyan na to malaabi sia iya tu pak pudi-pudian sielle. Puang tu umbangun Yerusalem. Sia umpasi fulungi saya tu mintu ta Israel diulai lam may tondokna. Ia umpamadoi tu mintu tu bontong penana. Sia nabimbin tu may bangkena. Ia usukai tu
tu bilangan na bintoen. Siapantan na sabu tu sanganna. Pasareongan tu puang ta sia sumpu kuasa. Tang dilambi tu tangga kinanna. Puang umpabata to sorong ina. Apa mintu tu tutang mekalu. Napamadiongan saya rokko padang. Penanenni nanian Pak Purre sumanga tu puang. Pakendekan ni Pak Apudian tu kapenombanta di Pasibarung oni katapi. Tu to umposi tutui salebu tulangi. Dia umpadenan ni uran tulino. Sia umpatui rit. Dia to umben ni kande tu mai patuon. Sia lako mintu anak kaduaya kemak kakai. Tae nalai penana tu kamotangan darang. Sia tae naporai tu biti telang loli. Ia tu puang naporai tu to katakui. Sia ia tu to uranuan kamasokananna. Tamenani Pak Pudian patang pulon nanan ang kamisa solang kaanan. Lambasa ki sia laun nanung ki kadan na puang matua tu lata basa lantalu Pak Basan bunga na Pak Basanta yamotu lamai Yesaya 40 ayat 20 misa saya lako ayat 30 misa na mak penduan na bunga na Korintus pasal kasera ayat 15 saya lako 20 talu na Pak Basan mak pentalun na lamai Markus pasal misa ayat 20 kasera saya lako 30 kasera. Tamane umbasai sia urang itu kadan na puang mai kami tapi tak dapat tunduan ta mas sambayang. O ambe puang matua
do suruga kure sumanga tuinan sia wattu tumi kamasyangkan imadin si pulung penombai komi lante allo mi pamamadatu lako kami. Totemo sakka mukanni tula umperangi tu kadapmi. Mak kada-kada mo komi lako kami opuang. Belanna tadia mo kanni tula umperangi tu kada madatumi. Lansangan na puang Yesu di masambayang. Amin. Bunga na paapasan surah amadatu dia lalamay Yesaya pasala 40 angka 20 misa saya ko 30 misa. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Nakua kadan na puang tae rakamisan ni tae rakamirangi tae rakami di pukadan tempon diomai tae rakamisan ni tudiona parandangan nalino ia tu puang unisung daulino malepong na ia tu tolino butung batik balla langi taku atau sampin na balla susi tenda nani torro ia umputai tumintu topa jamintu toma aparenta do kuli ina padang napatang kebatuan manerapa di tanan manerapa di ambo manemenuaka aroko padang anna pamurui puang naurungan Melayu tu tau ia tomai jasusi ongkan na petyaran angin barat mindara tulam papasitian na kumaangku sangat inti kadan na to masero mentingara komilangan amitiroi mindara umpadadi timintu makran dan maritik dao ia mau tupuang tumpo pak lengkuan ni tasu tusang tuntunan kapua bahana dia tu untambai si misa isanganna tumintu nato tete dio kakapuanna matotona ya kakapuanna paanna namui misa ta torro ia moto ia maapa yang mumukua ya maapai ammu maakada Israel semua karerungan tulalanku di olona puang jata bang nas disaile tukatongananku di olona kapenembangku ta kamu isan ni ta para kamu rangi kumua ia tu puang ia mau kapenemban matontongan o kumambong na mintu randal langit. Tangame kaboyo, jatame kataaka. Tang dilambi itu kamanarangan na. Ia umpamawatang itu toboyo, sa urangan ni kamatotoran na totang pakulle mo. Ia tu tomangura maadin boyo siya longo. Siya ia tu piamane maadin tilende anna tobang. Apa ia tu tauntayan puang laumbarui kamatotoranna anna mintia kendek langan susi langkan maega tau ia tomai lalu mingka tanga meka boyo lasu malong tanga meka taaka susi moto tukadanna puang. Yaitu babasan penduan
Ya mono tupura dipilih la may bunga anak surah Rasul Paulus sa Korintus pasal kasera ayat 95 sa ko ayat 23. Pada 1 Korintus 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Yaitu karena puang anak kuah apa aku te momi saat ay kuang karan ni tu yan na to. Saya ara kusura i tu yan na to. Umaana di poga ula ko kaleku susito. Beran na labi mate na iya ke. Ana tayo misa patorro sala itu apa satunanku. Beran na yake paisanan na kareba kaparanuan ta ko satuanan ni. Apa ya tu yan na to inang pasananku. Ontong pi masolang na kita iku papisanan itu karebah kaparanuan. Lan yake maalalan inana na umpogo itu kian na to. Den kupomelo na dio. Apa ya kita maalalan inana na inang pasanan tengkoku bangsia. Yake susito apa ra kupomelo na dio. Yaitu kaum papisananku kareba kaparanuan tak iku masero naurungan ni kuangkaran kuasanku papisanan tu kareba kaparanuan. Biar namo ita misa atau kaunan na mangkaduka mo peng kaunan kaleku tumintu tahu kuma nasa boda-bodan na tahu kuapa. Lako to Yahudi una aga to Yahudi na akaleku kumaangku popenturu itu to Yahudi. Lako to popentionganan ni tuntunan na sukaran aluk mangka mo una aga to popentionganan sukaran aluk kaleku. May anata ku pentiongan ni tuntunan sukaran aluk kumaangku popentur itu to pentiongan ni tu sukaran aluk. Laka tu totang nampui tuntunan sukaran aluk una aga to nampui sukaran aluk kaleku. May nata ekules dio may sukaran aluk na puang matua. Sangadin na mengkolan adio sukaran aluk na Kristus. Kumaangku popentur itu totang nampui sukaran aluk. Lako tolanga mendaduka na tolanga umaangku pepentur itu tolanga. Anggen na mo kuni unang akalek pula ko mintu tahu kuma sangapa siyain maniku ku pamakarimanan ni paatu pira-pira tu tahu. Iya siya ku pogoi itu mintu na to bilan nakareba kaparanuan kuma anta pada untama. Anggen mo malambing ito gran pong matu ato. Haleluya. Markus pasal misa ayat 20 kasera saya lako ayat 30 kasera. Tusite tu kadan na puang. Tak pa sunmi tinde tau lan mai banua pak kombongan. Namale tama banuan na Simon na Andreas, Sisola Yakobus na Yohanes. Mamma bangmi tu matusan na baine Simon dio lumalla. Tak pa napokadami Yesu. Semi Yesu untoi na bangunan ni napak de tulalla na anna ia tinde baine
umparakai. Ia tonna makaroen mo, tonna lambun allo, na solami tau lako tumintu to na santa saki sia na tamai diata masusuk. Tang sirampunan mi tumintu, pak tondokan dio to baba. Buda mi tau na pamaleke tuna santa mak rupa saki sia Buddha diata masusuk. Narambai natae natanggai tu diata masusuk mak kada-kada. Belanna natandai diata masusuk tu Yesu. Ia tonna dan nari malilin bang siapa milik mi nasun male lako to kasalanna na dio nani mas sambayang. Undi mi tu Simon sola mintu tona solan urundui. Ia tonna kabutui mi na kuah mi tinde tau lako. Mintu tu tau undaka komi. Mak kada mi Yesu lako. Mai komi talu lako inan senga. Inde te dio lu tondok-tondok mandapi. Angku mangadai duka dio. Belanna ia mo patunna to angku tun. Ramporan danna mo inde to tu kadanna puang. Na kuah Yesu ia ria mau pak tongan tumintu na tau umperangi kadanna puang matua sia ungkari tutui purre sumanga puang. Shalom. Salama allo minggu lako kita solanasang podota pada salama pada masakke marudindin solanasang. Kombongan masalo na puang tu di pakaboro lan puang Yesu. Ya tu pangulunda kada tu latanannung lante minggu ya te di kuah umpokadai lan bahasa Indonesia Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Apa yanna di Palembang tama bahasa Toraya. Yaitu Allahku dahsyat di kuah yang pokadai metakuran tu puangku. Yate yanna te tangia kumua ladi kataku tu puang matua belanna ya tu puang matua makarama ia
batu susi ya bombo, metakuran, batu belanna sengkian nia. Tae na susi to. Sangadina yate kada yate laun nanta ki tulatanai unnakui batu tulatanai mengaku kumua ladi kataku sia ladi kasiri iri tualuk siape malinda puang matua belanna yatu puang matua makuasa ya to makuasa ya susi to. Jadi yanna dikua Allah ku dahsyat batulan bahasa Toraya dikua metakuran tu puangku tae kumua la dikataku itu puang belanna ia tu puang makarama batu belanna ia tu puang sengkian apa ya tu batuananna kumua la dikasiri ia tu alukna sia pemalinna belanna ya tu puang matua makuasa ia. Nah lako kita masola nasang yate kada yate latanannung menggaronto lan tallu pa basanta lan teminggu yate yamotu ma pempisanna lammai Yesaya 40 ayat 20 misa saya lako 30 misa nama penduanna bunga na surah Korintus pasal kasera ayat 15 saya lako 20 talu nama pentalunna lanmai Markus pasal misa ayat 20 misa saya lako 30 kasera apa ya kumua la menggaronto tu kada lata nannu lante allo totemo yamo tu lammai pak basanta nina lammai Yesaya 40 ayat 20 misa saya lako ayat 30 misa. Nah lako kita sola nasang kombongan masalo na puang diulelean lammai pak basanta nina lan mai Yesaya 40 kumua yatu to Yehuda batu yatu to Israel yasiana dipali batu yasiana ditibe lako tondok Babel belanna unto do tinting aluk sia pemalinna puang belanna untengkah kaloi tu atoran-atoran na pondok puang matua lako kalena yamo para ato nasengke tu puang matua na porungi napali itu to Yehuda batu to Israel lako tondok Babel sulu sola nasang ya tonna diomolu tondok Babel tuto Yehuda batu tuto Israel ya tu agan katuanna dikua umpo kadai lan surah madatunna puang
maondonganna lan ayat 27 Pak Basan Tanina lan surah Yesaya di kuah umpokadai ya tu agan katuanna lendu ia makarioriona susi bang manuk na tampe indona ma biung-biung tu katuanna mapa adi masussa batu menderita tu katuanna solanasan ya moto nasae tu Nabi Yesaya umpakilalai solanasan saya tu Yesaya umpokadanni kada be pakananna kumuada mi mataku belana yatu puang matua tu puang na penombai nenek moyang mi Abraham, Ishak na Yakub ya mo tu puang makuasa labi makuasa ia na puangna batu diatanna to Babel taian dawan ni tu puang matua tae duanna tae talunna misa-misanna ya makuasa ia mote tula umpasalama komi solanasang siala umpasule komi lako tondok kada diammi lako Yerusalem yate tu pepasan tu naparampo Nabi Yesaya lako to Yehuda ba tu lako to Israel na lako kita masolanasang inde moto tu tanai untiroi ba tu inde moto tu nanai mempayan kumua ya tu puang matua makuasa ia ya tu kuasanna tae undawan ni inde moto tunanai umpapayan ni anna pasulei tuto Yehuda ba tuto Israel diomai tutondok dini umpali solanasan diomai tondok Babel lako tondok kadadianna dio Yerusalem na kombongan masalo na puang yatu kuasan na puang matua sundun lan puang Yesu ya meto nama akada tu puang Yesu lan Matius pasal 20 karua nakua mintu kakuasan ladau suruga sialalan telino di sorongan nasangmo lako kaleku jadi ya tu kekuasaan sundun nia lan puang Yesu ya moto na dipokada kumua lan puang Yesu payan sia ompo tu mamasena puang namui mintu agan tae tula bisa umpasi sarakki diomai mamasena puang matua lato temonna la ditirona lako batu latang ditirona ondong piraka tu lasaena mamasena puang
lan puang Yesu tae tula bisa umpasi saraki. Susi tu totemo tu agan tati ngayo yamo tu pandemi COVID-19. Tae na bisa agan niate tula umpasi saraki diomai mamasena puang. Lapayan duka ya kumua ya tu puang makuasa liu kaboro lako kita solanasan. Ya mito natae nadem paralu mataku ke diakui kumua ya tu puang tontong ya urondongki. Tapi para luduka ki untandai kumua mesare ki ilang puang matua di patongan kumua ya tu puang matua makuasa. Tapi tak eduka ya naden bisa lama tapa. Jadi tandai bang amilako kumua ya tu dio tingayota den tu bala den tu kasanggangan naden matapa. Tak ena susito. Di patongan kumua makuasa tu puang matua tapi tontong ki matangkin. Nah, kombongan masalo na puang. Yang taisan mi sia takatapai kumua makuasa ya tu puang matua. Sia liu kaboro iya. Ya moto nalako kita solanasang dipakilalaki anta tontong masorongan kalebu akui lan katuanta mak bulololong langan puang matua kumua ya tu puang tapatongan tu puang Yesu ya mo tu puang liu kaboro liu mamase tae na laun tampeki. Tapi ya tu kuasana la tontong bang usi solangki kiallo sia kebongi. Ya to ma pempisan. Nama penduana tulako kita solanasang. Ya tu kuasana puang matua uramo napasundun lan puang Yesu. Ya moto dikua lan surak madatun na puang matua kumua minda-minda tuma patongan lako puang Yesu ya duka mo laun napa kamatotorat lante katuan iate. Nama pentalunna lako kita solanasang. Mai mokomi tasat tuan tupuang. Tasat tuan ni tupuang belanna takui solanasang kumua ia ya tupuang makuasa ia. Tasorongan kaleboy te katuanta
Tama bulololong langan puang. Nah iya tu laum panundu parameki. Lako tu katuan latapatu lako. Lako kita misa sola misa. Lalan tananan dapota. Batu lalan kombongan na puang indek jemaat keramat. Ia mau tula tontong usi solangki. Yallo sia kebongi. Jadi metakuran tu puangku watuananna la tontong ki ia umpogawi tu apa na pak pesuan lako kita solanasang. Tae na diton todo tinting batu ditengka kalau tu aluk tu mangkamo na pokada lako kita solanasang. Usanga maleso mo siya marorong mo lako kita solanasang. Dekadan na puang matua tulaun tuntung ki solanasang tulaun nolai siya laun lopian nitu katuanta lante ula late tatingayo lako solanasang. Amin. May kami pakendek pasambayangan langan puang matua tu situ pasambayangan nada iki wong Yesu. O ambe ki dau suruga ki palakuan na di pakalabi tu sangami anna patalo parentami anna dadi pak poreami lantelino susi dau suruga bengkan ni silasanna ki kande allo iate siapa de itu kasabudaki susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki tiada mi elorang kani diroso sangadina rinding palahkan dana rendangkan di atabulitu belana kamu nampui parenta sia kapaan sia kemalabiran saya lakona. Amin. May komita hendan pada umpokada pangangkuan kapatonganan tu situ nakua kupatongan tu puang matua ambe makua makuasa suasa puang ungkombong na lino ya tu Yesu Kristu anak tunggal na puangta tu kamatotoran na penamasallo na tambu kisya na dadian ni Maria anak dara tumangka umperasai pak di kapua parentana Pontius Pilatus diata mate na dipeliang tama parenta kamatian tonna allo mangpentalun tuo sule diomai mintuna to mate kendek langan suruga unisung dio kanan na puang matua kuasa nadao mai lahila sae umpaulai salunna la tutuo siala to mate patongan tu penama sallo pombongan masallo sia sangulele kasih pulungan na to masallo kadi padian na kasalan katuan na sule batang kale na katuan saya lakona. Amin.
lako kombongan masalah ona puang dan tebanua kepusungan na la abirakatu yona tongan mun nasi misa-misa dalam bi mo atunna la tanim pak bengen tu tanda kursi menga atala ko puang na lan tapeng karon to ilan kadan na puang lai me pak pudian 147 ayat 7 tu kadana kuah karena pengamatua tulan mendadi karon to an uram pum penomba ya tu dalam mai pak pudian penenen ni nanian pak kure sumanga tu puang pekendekan ni pak pudian to ka penombanta di pasi barung oni katapi karena tapengan tu kure sumanga ata taminani lamai nanian kidung pujian keditiroi telin Pasua sia bunga-bunga mi beloi kami duka tae kiselang katuan di sorongan ka kamu ngo arang katuan Kita lomo tu kamatea Kristus morotin na suruga kita di batang kalena Tangga maritik lamenomba Tumpot ko pamengami Manuk-manuk mi pasua sia bunga-bunga mi beloi kami duka tae kiselang katuan mi sorongan ka kamu arang katuangki Kita lomo tu kamatean Kristus morotin na suruga kita di batang kalena Tangga maritik lamenomba Kamu opuang kipoang
sia bunga-bunga bibeloi, kami duka tae kiselang katoan di sorongangka. Ya, tamas sembahyang. Pambe ikido suruga, rampokan usorongan penombaki lampeng karangan umpatale sukaran alukmi. Mintu unate ki alam may tuyanan mibengkan. Ipalako ami pasak kay si solatu dio napakaleki ang kipake si turu upa aporianmi. Tarima may puang abilan na mintu unate ki palaku lasangan na puang pelaabak kasalangki. Yesus Kristus. Amin. May komita tama lan pangimbo sa malele. Ta masambayang. Puang matua ambek makuasa do suruga. Kure sumanga tu kadami mangkamo kirangi solanasang. Patudukan dia umpamatoto kan umuayatu puang matua makuasa ia. Makuasa umpasitoyangan kan ni dia may rupa-rupa balak sia kasanggangan. Pator robalo mite kadami lan batu bak tengki. Anna mendadi sulo tiabia lako kami solanasang. Laun nolai teka tuan tu mi pasadiam pakan ni misa sola misa. Tontong komi ungka masaikan ni opuang. Lan mintu na agan katuangki misa sola misa. Lalan tanan dapoki, lalan pengkaranganki, sia lalan kombonganmi inde jemaat keramat. Pasakke itu mintu anak-anakki, tiampoki, tia mintu rampu talangki, laumba-umba padang, nanayun dakak kande. Pasakke itu pengkaranganki, tia mintu na pak kamayan, tumang kamu mipapasanan lako kami misa sola misa. Beni kamalekian sia makama totoran lako mintu taumi tulan kamasusan sia lan kamasakian ladiona lu to banua sia ladiona lu rumah sakit. Pasak kedukai tumai tomak parentaki. Pasakke itu tondok Indonesia. Tenupa nayatu
tondoki tontong bang larapa. Kure sumanga tu katuan tu tontong bang tia tang tore mi bengkan. Maondongan na lako tu kombongan mi, tu mirangan ni omo umuru na misa sola misa lante sang tahun niate. Kure sumanga tu mintu na pak kami siami lako kami sola nasang. Ladiona tuki kandena, dia ladiona tuki pakena. Kikure sumanga mati olo malabi imi. Maranukan ni opuang mi tontong bang ungka maseikan. Mi kulambu taruno kan ni kiallo sia kebongi. Kipas sambayangan tu anak mi Nandes sola lian. Tulama rencana mentama tananan dapo. Pas sakei terancana iya te. De nopa nadadi susi pak poreyami. Ami pagari kan opuang tumintu kasalangki. Belana rampokan ni mas sambayang mati kalemi. Umpotete sanganna anakmi. Puangki puang Yesu juru selamaki. Amin. Kombongan masalo na puang malemo komi umpatarui te katuan pak kamasian na puang. La tontong komi untoi mandai tu kadanna mangka mirangi. Pamanasai tu kamala biranna. Puang lan mintu sulapa katuami. Mitarimai te pasakena puang. Na puang mora umpasakke komi, sia ungka tirinai komi. Na puang mora parangi komi lindo na, sia ungka turu-turui komi. Na puang mora
Umpati ruang komi lindo masokanna. Ya umpasiria komi kamarampasan. Ya laku kombongan masalah na puang. Rapa pasola nasang, taperangi tu kareban na kombongan. Makura sumangat tu kombongan sa majelis gereja laku bapak pendeta amas patadungan tu pura mo empak bengan tu kareba kesukaran lalu kena puang dan no pak anak kita sola nasang sudah laku to ang banuanta tak berkatu teman tuan ta sang seluruhan tu dulu to ang banua ibadah katontong umpogo itu kareba kapernuan lalu alo katuanta. Kurang sumanga duka lako jenis yang bertugas ya kantor ya organis operator LCD operator sound system dan operator live streaming pengatontong pasak kaki lalu mintu Allah katuanta. Ya tu warta jemaat maaf laku bacalan bahasa Indonesia. Bagi warga jemaat yang rindu untuk ibadah keluarga, dapat menghubungi komisi ibadah atau kantor gereja dengan cara dengan pendeta datang ke rumah atau dengan cara ibadah online melalui aplikasi Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Kata Nika, jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Fernandes Lolong dengan Saudari Alian Mursa Latifin pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 11.30 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 16 WIB bertempat di gedung gereja Jemaat Keramat. Dress code memakai kostum warna gelap. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita kelahiran telah lahir dengan selamat seorang putra, anak pertama dari Bapak Moses Dendang Tonapa dan Ibu Devora Susanti pada hari Selasa 2 Februari 2021 di Jakarta. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Kegiatan Baksos. Sebagai bagian dari kegiatan Hari Raya Gerejawi, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja sebagai bentuk bakti sosial dan perhatian kita dengan total 120 paket sembako. Dalam satu paket sembako terdiri dari beras 2 kilo, gula 1 kilo, minyak goreng 1 kilo, kecap 1 botol, mie instan sebungkus. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih, dapat menyampaikan langsung kepada majelis gereja, komisi diakonia dalam bentuk bahan sembako yang tercantum di atas maupun berupa dana. PIC Dekenyonya Retikori Talama. Bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ke depan, Tuhan memberkati dalam pertambahan umurnya. Dan juga anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga cepat sembuh. Ibadah PWGT secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021. Petugas dari PWGT Sektor Kebun Baru, Cilincing. Selain firman Bapak Agustinus Sapan, liturgis Ibu Aruni Lebang,
Doa firman Ibu Heni Embang, baca firman Ibu Rika Payung, Hosi Bulana Limpi, Hosi Bu Evi Patadungan. Demikianlah warta jemaat kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. May mo kami tabendan tatampak itu kasiram punanta. Rampo randan moto tu kami nombanta. Sia upu moto tu kasiram punanta lante allo mangke di basei suru. Tu tani menomba lako puang to tu mampata. May mo kami tatontong si pakilala. Si angkaran sia si kadama lan puang Yesu. Tapudi puang alamay nyanyian jemaat nuansa etnik latuo salama buang. Selama alo minggu puang Yesu umpasak ki kolanasang.
kami. Tak dapat talong akan nalinom langkah tuangki ketai moka dika mi pandangi kamasukanan ni uang sulok lalaki adekan puang tong sabara lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki kadang alumi kisani puang umpoga situru paren kami. Oh Tuhan memalihkan dika ketuaan lan bamba surga mainan tonton salah konan dan sore kenikah meong li langan mati olo malah piknik ranungki mama semi buang tuangkan dika dulanan mi kioleh dika unturu batelente mi buang untoroi tuina dan dimi buang sabara lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki kada alumi kisani buang umpogau situru paren kami. Oh Tuhan memalihkan dika ketuaan lan bamba surga mainan tonton salah konan dan sore kan dikap meong li
mapasare sa